Another Malakan Yam Canadiala content Barwani Linguasame Nuer online TV channel Biakamal. And while Shankong one Kapai Baro, Ron Kinadangro with Jandangro with the ditch, Banajome Banajaling. Kan kono ni ami jiram jidit go rejan ojen there subscribe Nuer online TV go rejan o deri name det jen wakane ko ken der sharba der jatobi en jaw banaling gore liang mugwa ki gore shop lodge nona bana mandan en lero gwadam bana je chuling kel ko no kono de kon lere de kon kaling nona Guay Banore Rajadan and Gorkon Liangda. Kuumɛ South Sudan People Defense Force Kap Kamech Teenager Witch Atilan Wari Kadom Latkanio Lokanio Bingwane Bikarodian Nak Kakui Hawk Kadobran Lakanok Lakania Pay Kaja Dorjane La Target Keliu Adwobadan Dong Dekan Nuare they can make they can keep kaja akani lokano bahog ba ka page kung ay kona yes page og jaten no kok tilawe page kan wari akana kok jani no ka unity state right kon kamandana shalat tre we ka unity state akani manin wala kana wudar jani bikanok bikan ka page no kana go chagore take Ramisia ditch, Misha Jende Chagorno, data to direct a match, Keder my dairy rum, re which South Sudan Kelio. Kenny Chagorijan or Teram data a major week South Sudan, Kadobadan and Chicken Latkaja. No. Shwakamini Shwaja talk Katenwari, no. Katwakaja Donwari, Kayunta State. Kajan took pai bakal ron kina dangro jan dangro with the H. Shu South Sudan People Defense Force SSPDF. Shu kana talk mayom county. Target in Kelu they can mayom county they can disarm. They can make the they can kaf chagur no take a match today to Tedenwari. Kenyam Chukum kill my ayardit no. She can teach and go the match they can come telkor. Kani shine koine gor do no nga match yen manin wari kwa surrender no nga match no nga kanai kuumɛ SSPDF no mo la South Sudan People Defense Force kangai kana gwano ko kor korte jito ka shi ngwan wari shori na ka gwamla kan ngwan wala kan ka mo bongre ba no chang chi jang chi ko lo kan og no kan ka peju kan waru kan nak pin no shi kana dir but you mean Nuer gang karodi ni yob can took many bukan call white Nuer so na me see fair bok joran and take it jam so kan ga jogono bi amaj bi akongun chine mo kenin dang baro karodi la 1 week nin dang baro to we sia me sia akongun bene nagdun bene tok so kan Nuer so kan mo nin dang baro karodian kamu kan logono bi ka maj bukan kanang ki bukan kam kum kelmi ayardit ana la pade dum kelmi ayardit mo te cha ka maj ka bom no bikan make the top bikan ka containing one in wari no en gwade sajo mo saja latin ka kor state of emergency me ke kim ayardit lat ka do mo ko targane wari ke jen kiir no shwete kan wari ke warte chukara mo no ba captain ngwane wari no kanni wadi alan konin te ka match atin gang kan wari ala ngwane wari konin titkin gamach ba meken ba ka dil wi kaka kene tarikten talk kam nuare ka jawdan dikan lat no kene rik ko na talk kam nuare kana jang ba meti taw ba ka dil kwan kaka ke ba ka nang kaka ka jomu dikana lat no ko chaok cha ka bil page chi ko ru kan bil talk chinaro din bil nagri community ka jen jodan lat keneja kanetin nako de match ngwanin warde ka kaf ne de kono kene de match de kaf ko bom ka ngwanin wari ne de tono kene ti konti loka Dr. Riek Machar kene de kono de ka kuumɛ SPLM ka pade kirmi ayardit no ne de tine kene de kono gorge je longono de match de ka kaf ko kan panken
lokan Dr. Machar so lokan enman were madong gore and go be don wer be jagang keni madamo aram kel ka Dr. Machar kujmo ba maj bagadil captain ken ne ideal kondelin ka link kwa interview online right ke make kap ka no kap ka mech chikan were dial kan waren content chunkel ke kir mayadit mi jenen check background den keliu de jegano candidate content gop ka yo kir no lat kenen wone ne ngane dial tila ngane wari de meken dial de ka kef rain wari ko kan gurkan Dr. Machar no ngai kona gwan wone ne ke all the information de kon la kon kaling ala men lat ka juba kan mana lat ka dorn wari ke do ke two different things shika related nana mi jin wi ka juba be je no wari kan it content yar kamal wari kan it content jeng kan wari kan it kon nakana no kam ji kon wo doran ta dana let kuumɛ je de nana jaka wuga nan wari kan it kon nakana wari kan it content yar kan wari kwa dorn wari kwa je yar ke ko kan destroy no e kum kim yadi de namone so mi yana gwi de kon lat ko nga juba kan kon lat ko dorn wari kama yom ke different things to chi related so bi dil ngaje no nuar gwa da ndi tin dorn wari jira mi je ka juba no jujuba gwi kan ne kon lan nuar tin kwarin la gang karamin nan ne ke no da which gwi kan no e ka nuar te kare kon lat kan no mi sha ma cha ga top cha kam kum gwi kan no na me do badan en na kan wari ke je chicken me da na chi to karon kin dang redwal jok chi kana parwi me na kana rewi ke juba kan nang me bej along chi kana parwi en wo bom nuare jena dawo jona so mu kwa men nuare kwa ko kap dawi ni ne de kon te juba mu te mi to bikrin ni nga bika backup teleran ba nang ka lora bang politician nuare kana tin non karik ne de content kap karik re nuare ken ke de ni kim yadit panken ka netin koni lukan wari tin chunkel ka Dr. Machar so ne me ngai kon diala ne kon luka Dr. Machar kan ne kon na kan wari intama shikan diar ka nuara na kana mo agat shek as long as arami mo mit kui Dr. Machar jiram kel mila target kaka so ngai kon diala shorian teacher odian lat no namani mulut kene jen o de mai de ga kabala togre wi ka South Sudan ano ete ka ngani ti yar kamal me togo puch ana moni dio je cha de kam ni men wore sie cha tok nika greater people administrative area ala wich murlene nyen gwa dan de mai de ga toka captain cha de be cap there ana no wa kam men wore karodian rewi South Sudan kedu no mo cha dem tuok ko je pain ken ken de content nanga gat pe ken gat ka bom nakanat kanang kanok no mite gane te ngai te de guje no kane de kon yar kamal ke jaba ke murle chikan ware nuare gang kana rodian bad jaba la jen kana dorian bu kana pe ken ga wonak milat ken la to gono te mal no kare wi ka South Sudan dio je de kana to ka greater people administrative area cha de ben tok don ware kama yom cha de men to gono mo ne me tele mal mediten chi mal na mo na cha chole mal do ko ba kum kem yadit ba ne dial ba ja ko gur ken bu ko mal ken yat pin nyam kirm yadit ram logo ba janak so janta dan teten you know the government and South Sudan People Defense Forces have launched a disarmament campaign in United States to reduce violence such as scatter rate, revenge attacks, and insecurity caused by illegal weapons. In June 2025, the army began collecting weapons from civilians in places like Mayom County. Authorities first asked for voluntary handover, but say they may use other methods if necessary. While some leaders welcome the move, others have raised concern that the disarmament process may not be balanced. Some community members say the effort seems to focus more on certain areas where Nuer youths are believed to support opposition group. They point out that Dr. Machar, the former first vice president who signed the 2018 peace deal, is still under house arrest in Juba. Some local leaders feel that disarmament should include all areas and communities equally to avoid misunderstanding or mistrust, and not only Nuer youths that should be disarmed.
chajo mo chaje ladinono ko titi wa chicken bunung mu kwa targane togduel kel ki wekel ka janone te ka community tan in the yarke which South Sudan ka ba ka pel namo systematic way ko ba Nuer ba ka nak so Nuer please work up ajan jawrana go de nyo ay kel biatem mal